Halo teman-teman, kembali lagi dengan kakak teman-teman. Nah teman-teman, kali ini kakak ingin mencari sebuah mainan teman-teman, yaitu masih di kandang ayam teman-teman. Wow, pohonannya besar sekali teman-teman. Teman-teman, yuk temani kakak untuk mencari mainannya. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, di sini ada sebuah banyak kandang ayam teman-teman, tapi katanya sudah tidak terpakai lagi teman-teman. Wow, kira-kira di mana teman-teman mainannya? Wow, kita cari lagi sih teman-teman. Wow, teman-teman, ada teman-teman. Wow, ternyata ada beruang teman-teman. Wah, kira-kira beruangnya bisa jalan teman-teman. Yuk kita jalan teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3. Lihat teman-teman, beruang jalan teman-teman. Wow, mantul. Yuk teman-teman, kita cari lagi mainan teman-teman. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada sebuah popit teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman, mantul. Ada popit bola, ayam, unicorn, bebek, love, dan kupu-kupu teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman popit teman-teman ya. Wow, kita kira di mana lagi teman-teman? Cari mana? Wow, ternyata di sini luas sekali teman-teman. Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada sebuah sapi teman-teman. Wow, sapinya warnanya hitam putih teman-teman. Wow, kira-kira kita jalan ke teman-teman ya. Wow, mantul teman-teman nih. Wow, sapinya. Wow. Kita nyalain teman-teman kira-kira. Wow. Iya, sapinya tidak bisa jalan teman-teman. Ya, kita amanin teman-teman. Kita amanin dulu teman-teman. Kita kumpul di situ teman-teman. Wow, kira-kira di mana lagi teman-teman ya? Wow, banyak pepohonan teman-teman. Wow, ini pohon apa teman-teman ya? Wow, mantul. Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada tentara Squid Game teman-teman. Yang pengen nembak siapa teman-teman ya? Wow, kita jalan teman-teman ya. Udah coba. Wow, dia gerak teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Wow, banyak sekali teman. Wow, yuk teman-teman, kita cari lagi teman-teman. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, ternyata ada ondel-ondel pocong dan 4 anak ayam teman-teman. Wow, mantul. Kita tahu teman-teman. Cus. Wow, teman-teman, yuk kita mencari lagi teman-teman. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada Upin dan Ipin teman-teman di atas pohon teman-teman. Wow, sedang ngapain mereka teman-teman ya? Wow, kita ambil teman-teman. Kita satuin teman-teman. Wow, kita cari lagi teman-teman. Kira-kira di mana ya? Wow, ternyata ada bebek Mike motor teman-teman. Wow, mantul. Kira-kira bisa jalan ke teman-teman ya? Kita hitung nih teman-teman. 1, 2, 3. Wow, langsung ngacir teman-teman. Lagi teman-teman. Wow, satu lagi teman. Wow, mantul. Wow, ternyata bebeknya bisa jalan teman-teman. Wow, kira-kira di mana lagi teman-teman ya? Kita mencari lagi teman-teman. Wow, apa teman-teman? Wow, ternyata ada topeng ondel-ondel teman-teman. Wow, kira-kira di dalamnya ada apa teman-teman ya? Kita buka teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3. Wow, ternyata ada mobil saya teman-teman. Ada warna merah dan warna biru teman-teman. Wow, mantul. Kita cari lagi teman-teman. Kira-kira di mana teman-teman ya? Wow. Ternyata ada sepasang ondel-ondel teman-teman. Wow, cantik sekali dan ganteng sekali teman-teman. Wow, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kakak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.